We spent years in training, fighting battles uphill. When care is heavy and getting heavier still. Never too hard to find. Nou was jy so happy. Ek is dan so lekker happy vanmôre, hoor, as lekker, wat. So, kyk jy dit ek 'n surprise, né? Hoe ja, ons anniversary vandag. Ai meneer. Ons gaan die ding doen, man. Moenie so aangaan soos jy aangaan nie. Jy weet dan hoe sê ek. Ek sal dit alles reg doen. By my is dit nie probleme nie. Ja, ek en my partner sal dit doen. Ja. Ja, meneer. Ons gaan die hele ding doen, man. Moenie check nie. Dis saam met my. As ek 'n kwaai boyfriend het. Ek het nou net pas 'n nuwe kontrak gekry. As ek kwaai nie kan. Ga jy weer vandag? Maar ek gaan iewers gaan vandag. Het toch wel mensen gaan al. Oi, bra. Jy kan so kom. Moenie check nie. Baby, ken je wat mensen? Away, chief. Awazi casa na awazi. Happy anniversary, Nisha. Happy anniversary. Dat is mijn zijtijd. Dank je, Karel. Ik ben blij iemand ontdekt. So, daar zijn baie anniversaries wat moet kom. Dat 2 jaar. Wow. Je doet dit aan Dat is nog niet mooi, nie, man. Wil kan ons nog net die tijd door het gaan praten. Ik is aan hem. Nee man, wag die eerste. Dis wen jy moets. Kiki. Ini worry. Ik wil net tijd samen met hem spenderen. Maar hij laat het niet toe. Nie. Ik heb moeite mee aangetrekt, net voor hem. Zeg je dan redelijk, het zal oké wezen. Kiki. Als je van, hij heeft die tijd voor jou niet. Hij krijgt niet tijd voor jou niet, dat is dan. Hij heeft die tijd voor hemzelf. Man, blijf bezig, man. Hij is bezig om hard te werken aan de toekomst. Dat is alle twee. Zo bij einde van die dag zal alles in moeite waard is. Baie dankie, Karel. Ik waardeer het. Oh, dit gaan so in my sin. Dit gaan so in my sin. Wat jou gee ek elke tyd werk. Wat jou gee ek elke tyd werk. Jy werk nou by my. Jy doen dit. Jy jou eie bra. Nee man. En jy, ek staan elke môre op. Hom moet ek werk met jou. Hom moet ek werk met jou. Hoe die hel ding jy wys ek? Hoe die hel ding jy wys ek? Nee man, ek is verder vir die kak man. Ek is verder. Hey, Junior. Dat is waar je denkt, man, bro. Nou, waar die hel ding jy dit is? Waar die hel ding jy dit is? Ja, man, je gaat ook niet zo met me komen praten, man. Hoe aan my is dit? Aan my is dit? Nou, wat je doet voor mij met die kant. As jy mal, bra. Die vernedering kan Nee, voor bra. mij, bra.
Die vernedering Hoe het kan voor die? my gesop moeg vir jou nonsens man. Wat 'n nonsens. Hey, die vernedering kan jy deserve die kind nie man. Nee, bra. Hy kan hoeveel keer werk ek hier agter hy kind se stare aan nie, bro. Hoekom nie? Jay, ek het gedink jy het al verander, maar jy is nog steeds dieselfde pang. Maar dink die son kom met jou ster uit op. Maar ek gou nou een ding sê, hy kan deserve vir jou nie. En ek nodig jy jou werk, jy maak like ek het die options, wat sê? Ja, jy kan gaan. Gaan. Dis so baie. Karo, want toe gaan jy? En jy roep die Karo se naam nog nie. As jy wil voel jy gaan nog hier, dan gaan jy sommer nou. Vat jou klere en gaan. Jy raak as moeg vir die ding wat ek so soeba. Ek sal nog nooit toelaat, like jy vir my so behandel het. Ja, gaan. Ek jy mis nie nodig in my lewe nie. Ek is aan Junior, die baas homself. Nisha. Kijk, jy deserve veel meer as wat hy gemors jou kan offer. So is nie nodig om sy nonsens te entertain nie. Jy hoef nie met hom opgeskep te sit. Baie dankie, Karo. Ek waardeer dit.